Report. Bazalwane siyabonga ukuthi umfundisi Zibani Banyana sewukhona phakathi kwethu kusho MC. Sitamukela eThekwembili asakhuluma uvethe ihlwele umsindo noma kusehholeni noma kusethendeni. eThekwembili nje asiphe nje umucu. Siyabonga siyahlabela lenciko asiphe nje umucu. Tingoma tibe timbili tibe tinsatshwana. Lapho labenza basukumile asimukele eThekwembili. Uthi-ke umfundisi wase weva kuthi anakathi MC sitawumukela siyabonga ukuthi inciko bani seyikhona sitayimukela bazwane iThekwembili ito uthandaza nje isikhathi eside kuphela hour phinze noma-ke ito sipha live la uNkulunkulu ifundzise nje waze wabeva abazwane basukuma abashadandla. Ngicela ukuthi bude-ke ukuthi kusho ukuthini lokho. Kunati tinsuku tekugcina. Kunati tinsuku tekugcina. Kunati tinsuku tekugcina. Kubangwa yini kutsi bantfu batsandze tintfo letigitata inyama? Asingene-ke ngoba live la uNkulunkulu libe selithulisa konke. Timothy yathi lokhu mfana wami. Ngithi insuku tokugcina ngekubale konke kuyovela tikhasi letimatima. Ngoba abantu bawuthanza imali bawutithanza ngifast forward. Bawuthanza injabulo kunekuthanza uNkulunkulu. Kwenziwa yini? Sive ukuthi bathi senihlabela eThomoye. Kwenziwa yini lokho ukuthi ema-devil worshippers ema-satanist ngoba nyalo sokuyagcokwa nje nasemasontweni ukhanze abantu bafake namabhuluko. Kwenziwa yini kuthi ngesikhathi mhlambe kutonikelwa kushaya i-keyboard nakujayiva ndababona labantwana bazuba ke lapha kujayive hawu yona le Thomoye yenu. Labathi ngathi ngiyakuvuma futhi mina kuthi bantwana ukhanze umfana uka-form 2 noma uka-form 4 kuthiwa soyekele esikolweni sebathi uyothwasa. So nebungoma nyalo sowukhanza singabe kwenziwa yini leta ngoma kuba abantu bangathi banelibala kumbe ba-attractive bayakhanya bahle nangasho njalo noma ngabe untimanyana ukhansi wakhekile emtimbeni ufike ukuthi seyinyanga phindze kuneti inyanga mfana lokho bafana lokuncane ungananga la ukhanze umfana lomncane bathi sengibishop bathi sengimpostoli yebonini yena bakithi. Koja-ke leti naletinye tindzaba sitiveta-ke ngoba sesigeze buso sesithandazile. Ungabona sihleka kulabo benu labakubonako labathi ncike yenkosi siyabubula yatini ukuthi sengiyakuveta nje sitovunulisana. Sesikuthandazele sesiyakhuda nje. Kwenziwa yini-ke lokuthi nijayive iThomoye bese kuba nemoya webudloti? Kwenziwa yini futhi ukuthi nasekujayiva kuyonikelwa emadimoni wona lama-satanist lama-devil worship bona labantwana labazubazubako ngokugcoka kwabo lokuhlukahlukene lokungasiko lokukahle nanakho. Kwenziwa yini-ke ukuthi akamanifest emadimoni but singacala saworship yakubona-ke lokho sahlabela ingoma tabakhona lokuthi start seyi-serious. Kwenziwa yini lokho ukuthi bese bawaphasi-ke semanifest emadimoni? Uyabona lokho ukuthi lo mdlalo futhi ngabe kwenziwa yini ukuthi nasekudliwa noma-ke sekushunyayelwa abantu balala kungakhala i-keyboard sebavukile nawe nje ngilomunye ukuthi mfundisi noma ngithi ihlalele ngethu ekhaya vele wayisho le ndzaba ukuthi umuntu nakathatha liphepha nje i-newspaper uyafunza kadeli but angavula libhayibheli suyedela. Kwenziwa yini lokho ukuthi lokhu-ke futhi kuphinde kube simanga? Kwenziwa yini ukuthi kwenziwa yini mani? Kwenziwa yini lokho ukuthi uma ushumayela ukhotha live la uNkulunkulu
bantu uyababona mhlambe lo munye kumbuna-ke i-cellphone noma-ke kude i-cellphone uyambona uyacalada kude le consultation mhlambe ubukela abasukumako. Mina nje ngivame ukuthi bantu nabasukuma nasingena enkonzweni ngithi hey ngicela ukuthi ninganaki labanye ninake mina ngoba John 10:10 uthi lisela litela kutokweba nekubulala nokubhubhisa. Mhlambe libhayibheli alibi specific funa ukuthi litholele ukuthi Sathane utokwebela njani. Bakhona labafika late nje kanti mhlambe ugcoka kahle muhle sofuna ukuthi anibuke nibawabona nje ama-devil worshipper khwala sakwenda kancane so uyaphuma nelicingo nawe umbuka-ke loyo noma ngu-30 seconds kukhona indlu lemgcoka le ngabe uyitholile your message it was wrapped kunanga 30 seconds. Kwenziwa yini-ke ukuthi na ushumayela live laNkulunkulu bantu bekhona sakanaki nje mhlambe ubuka la kubuka kodwa ungacala ukuthi hey kwakukhona lesinye isilwane asinixoxela indzaba kwakhona lesinye isilwane kwakhona mgwaja kamgwaja ubone kuthula ukuthi thu bathi-ke labakhulumako ngeva sho kuyiphini ithi nca kuthula ukuthi thu mina-ke sengikubonile noma ngabe akufundzisi mina akushumayeli mina ngubonile ngoba etinkonzweni siyeda futhi ngenxa yokuthandaza sibe senzaweni la singeke sidisturbe khona sachaza ukuthi ongabani ukuthathe nje hey njengoba sebabafundisi labantu lona-ke itingane kubafundisi bonke sabathi siyachaza tabe sebenta ngazuthi noma-ke batabe bacabanga ukuthi siyadendisa thine vele intercession ukuthi akumele inkonzo ishishe ukhona manje-ke nawe la ngephandle ethendeni noma ukuphi nje le ngemuva situlo kube khona nje ukuthi umfundisi nisivele siyamati nakuthi uyaphuma uhambe la kuphasage uphakamisa itandla uthandaze noma uphumele ngaphandle uye le yabona leti nkonzo temathende ngiyatitsanza noma-ke lihola ekhansi nje kusesikolweni kwenzakala nje kuyavakala ncinge nyuka ngihamba lapha ka-form 5 corridor isevisi ngiyayiva ngiya-intercede ngileti into-ke kuthiwa-ke washo umfana athwala siyawumangala nasifike ekhaya lena ngileti into-ke thina sesatshelwa ukuthi umkhulu umngcele wethu ngoba vele senta tintfo nati lesingafuni lokuthi sitichayise ngiko leli gama lethu being a zombie ukuthi akufuni kubongwa lokhu but kuyasebenza but akufuni lokubonga ligama lemuntu liyamlandzela so nathi kuyomangala umchele langabe sokukhohliwe lokhu kuthiwa kwaba nesigaba salomnye umfundisi nalomnye gogo kwathiwa nathi kuthatha umchele omkhulu umfundisi wahleka wathi lona-ke wami umchele kwathiwa khwesha to cut a long story short ngoba mhlambe nami ndawungena ukuthi uyangiva nyalo nase ngicokatha indzaba live kwende njani ukuthi ungalithakasele kwaba khona ukuthi kwathiwa lo gogo lo wakhe lo mchele ngoba bothi njalo na uphuma ugibela netindiza yena bekasala ekoneni labantu bebethi abakhala basinziswa bekunguye senikukhohlwa njani lokho bazalwane why ningaphili ngakho futhi thina lesiphila ngakho kuba khona kungazuthi yena nje inakathi hlanganise nabafundisi leni ngoba le nkonzo yethu akusiyo yokuphapha so siyadinconontela ukuthi lena babathe bayasicela lo mnyathi nje hey mfundisi impostoli akangibulala akamana akubulala mina nje vela ngikho la liningini akungihlisi futhi ngoba le nkufundisako kugcwele emhlaba wonke nalokuthi asesiconze nje ukuthi iBhayibheli lithini ngokuthi chayisa nangokuduma ngingakho nje sabekisa one time sathi kusho bani lokuthi emshadweni wakho ungede washumayela thina sakwenda emshadweni edineni lethu bokuba nge-MC ngisukume ngibazonto ungena nawo yes phinze futhi sabekisa lokuningi nje sasho sathi manje futhi uNkulunkulu ngeke nje ehle noma kusemgcwabeni ushonelwe kuthi ndawo bazalwane ngidawushumayela ngingakho sasasho sathi le nsaba yaMoses na-Aaron naHuri ukuthi baphakamisa tandla le imicimbi wena sofuna ube khona thina kunemicimbi noma ngabe i-close kangakanani ekhaya umshado ngumngcwabo nabe nje uNkulunkulu ushide ukuthi hey yathi lapha asengihambe to cut a long story short ngoba vele ngiyathi lokho ukuthi akuva kabi kodwa-ke labaningi bathi akufa kahle na uhamba wathi uNkulunkulu uvamile ukukuhola njengoba ngihlale ngisho yeke uthandaze isiteki yeke uzela 2 days lesihlale sikusho ukuthi yini ligama kubhala encwadini yokuphila so lo nkulunkulu ngeke azathule noma bekushada wena noma bekubani afika athi yathi ungayi lapha mnisi wena ngisafuna uyilo unless-ke silikhokhe leli page silizabule ukuthi ngitshele nje ukuthi ilide boDavide bebalwa kodwa Moses uyasuka akabi ngekho I mean uba ngekho emgcwabeni uba ngekho emshadweni lo mgcoka kangaka awutawuthiwani ebebunginamhla bangamthethise kanti Moses wathi likhona lami angilwe ngamoya angisho ukuthi
ngoba bese kuba namathabelangoti uma athathe imali noma ngabe udziniwe noma-ke une-excuse yakhe. Ngoba selicala ukuthi ungathi wena hhayi ngabe ngingekho kulo mcimbi ngabe ngithandaza kanulele noma-ke whatever. Akube vele ukuthi uyeva ngile ngakusho nje abantwana labaningi bakhuliswa ngokuthi uma imeseji ingakabekwa kuwe noma ngabe udume kangakanani bantu sibazalwane akukuhlazi ngicela bani unemeseji vele uthi avele umuntu la ethendeni ashumayele kusithakale bantu kungabi nguwe idonge lethu lichamuke ebhodweni linye ukuthi asibuyeleni ukuthi ungumholi kube khona ukuthi ulapha edulu uyivile le nkonzo ukuthi lena angingabi khona. Mina nje ngasho ngathi vele nje lokuthi umfundisi Mnisi yena wentala ongathi kuhlukile vele sehlukile thina. Ngiyabonga nje ukuthi abaningi bangiva. Angibuye-ke ukuthi ngikubonile-ke nami nawukhanzakala ukuthi kuyashunyayelwa ubone abantu ukuthi nje nawuhlube bangeliso ubabuka ubona ukuthi nje aba-concentrate kangako. Kunjengaloku sekuhlatshelelwa wonke umuntu ngaso-serious kungaba live kuyatela nalapha-ke kwentiwa yini lokhu ukuthi nakushunyayelwa abantu aba-concentrate kodwa lo mva angaqala nje hey kwakunamgwaja la kuthiwa kwakukhona impisi bahamba-ke tilwa netonga ngabona lo munye bekaphuma mhlawumbe encenye uya kuma-bathrooms former toilets uyahamba uya endlini ngangasese kwasinakukhulunywa wema wajika wohlala phasi nakhona-ke yebo-ke besingakamboni nakushunyayelwa bokunjani but wasinakahlala lapha esitubeni wabahlahla emehlo wabuka epulpit. Leti nto leti sithi khuluma labanye bathi yathi mfundisi bengakunaki naye-ke i-answer yakhona ngiloko ukuthi la kunekuphila khona sathane ushaya sibhaxa abagijimeli bantu ngicela Jesu wafika wathi nje ngenani nganalisango nali baningi labanjani njani. Yebo-ke siyati ukuthi safundisa ngakho kodwa kuhle kuba khona lokuthi ngenani ngelisango lelincane yathi lokhu uTimothy ngelinye insuku lokugcina abantu bawuthanza injabulo kunekuthanza uNkulunkulu. Washo lo mnyaka ukuthi why siyagcwala kumathavini ematshwaleni but esontweni sibancane. Bazalwane nginjengamuntu lo memeta kwentsabeni nawulenzela onke lamavidiyo siyabonga nje ukuthi awugcine kwendekile nokuthi nathi tindzaba thina sikhulunya kude losifumbathisile sikhulumela kuphila kwebantu ngikho ngithi kwentiwa yini nga-2009 kungu-October siyacela onke ama-gospel artist lakangwane latiwako basihlonipha labaningi ngoba i-formality vele sesikhathi bayinkinga sathi nje angeke sibhalela akhaso lo nje besimshala capacity bese sinjakete njengefamily ngoba lokusebenza kwethu vele inhlakanipho lokuthi nje nastawuthi sithathe ngibhalele umphathi wami sicela nje kuda ekhaya uthi ihlalele so lapha besimcela nje lo muntu kufanele ukuthi simbone kamanzini so beta sathi sicela ukuthi ngana i-date naye uthi abakhanza labanye balingani bakho labanye bekuba khona ukuthi vele nabafika nawukhona la yena nomphathi waka-Akhaswa by that time siyakhumbula sengibala. Anyway to cut a long story short beta-ke ngetigaba saba namagroup lamabili ngoba besibahlukanisile. Umlayito umfundisi bekade awuthula ngona lo ngathi ama-gospel artist kambe niyanaka yini kuthi nina ngoba vele seniyaphefoma kambe niyanaka ukuthi la kuma-festival enu sokugcwala laba betidzakwa labanathako kukodwa kuthanza imali bavele bayayifaka le mali nalokuthi vele tijwayele lokuthi tithi umgcibelo yini titawuhamba tithi kujayiva asengiphindze ngisho-ke ngihlale ngisho ngithi bo-Michael Jackson nabo-Whitney Houston sibekela tinsimbi nje leti tangale letinzala buka ukuthi bekugcwala kangakanani kuma-concert abo utitedium so tawucabanga ke wena ukuthi leso spirit kukodwa phela sathane siyathi bekahlabela musician bese ke wena sokuyacabanga ukuthi ngeke kugcwale ngoba lokuthi nemahedeni abakhona still letingitali lokujayiva kukhona manje nje ukuthi ukukhulunywa live yibo nalabo lesikhuluma ngabe bebahlabela abanye ingoma tikukholwa uyakubona ke konke lokho sakukhuluma kusicaphelana then-ke sathi phindze futhi lokuyinkinga ukuthi uma sekugcwele labantu laba vele lokuphefoma kuyanza nawe usuyacala uyawoshipha la kunye ngisabona ngoba phela nathi being umsakade
labanye usinawuzuya bagcine bathijela dikotela bathi kuyabhora nakukhona sithi worship kakhulu nami nje ngaze nangicala ngifika ka-VOC lo munye for sure bekayi-devil worship bashaya nje iciko ngiyambamba-ke ngoba phela incingo ndikhona estudio music nawudlala ngale engekho emoyeni ngihlumbamba bathi incingo nethi ihlobo nje bethi sishayela hawu ngiyakuva mani hey sowungenile kube khona hey bamba mani kancane nayo ingoma seyaphela noma-ke kube khona ukuthi bamba-ke angive ngikhuluma hey mlaleli siceda kuva nayo ingoma naye maye siyambonga uNkulunkulu asengiphindze futhi ngithi noma sengithinzela ngibuyele ecingweni so washaya lo ntombazana wathi yebhuti yathi nanawe mani u-too spiritual wabadropha licingo yathi nawe nje u-too spiritual ngamangala akuzange ngifake emanti emadolweni ngoba bengade ukuthi kuphuma umlilo la redweni ini lese ngikushito ukuthi la kujayiva bona labantwana bebazuba namabhuluko abo ngeke babone bagicika phansi but asekuworship so le nto leletha bukhona baNkulunkulu ngoba vele Jesu waba rejected solo lensila yinye sathi-ke nakulaba uma ndawo khanzakala sekugcwele labantu laba nanithi niyawoshipha kuba inkinga but ningacala nifaka ngiyobona kuba khona nje ukuthi ngakahlabela umuntu sebaba ne-church face labantu laba badendisi kuthi ahlabele worship ngasibekakhala dukuduku nje kungakapheli na kanti ngesihlale sithulela phela siyathulela na ucenza nje ukuthi besiworshipha ngiko nje thina majala amadzala nangabe nje uthula timemetelo khanzakala ukuthi kuyokwendeka MC ukubita noma vele nje hayi bazalwane ngiyacela ukuthi sithi utawuta lo phethe timemetelo engcenye emva kwaloko asusithandazele bani noma nje whatever kukwenta kube kufishane na ufike lapha nomuntu othula timemetelo lisingenise enyameni ukuthi siyodla ngakuphi nje ngeke uthi bazalwane hey kahle hey sengiyofunda timemetelo thine bakomoya siyathi lo sasithe ufika ukuthi hey bazenaze bamnanzi inkonzo haleluya simshale tandla uNkulunkulu ngoba nange uyabona imoto ibreak kancane uyibreak kancane kube khona haleluya siyambonga uNkulunkulu bazalwane hey siyambonga uNkulunkulu phinze uthula kancane udamba lo yeah phinze hayi siyambonga uNkulunkulu hey la asibambe bazalwane asibambe ngoba lo muntu omzala muhle wethembekile uyabona wedla nasi kancane into bese uyasifaka katimemetelweni just like nalapha nasiphuma ukuthi bese kumemetelweni uyasingenisa nje sibone isiphakama ke ngisho kanjalo yabo awusukudlusi nje manje labo uyamangala ke bebawoshipa bakhalanyana uva yeni khona asesijayive kancane bese ke zediyeda la ngembili ke lapha sokusuka tindluli kuyaphefonywa bese ukhuluma lokhu ke sibaxwayisa baze balabaningi bakhona bathi hey mina vele mnisi ngiyabonga ngiyayehla lencula le ukuthi vele ngiperform baze bakwenda sihita licala nalokuthi ke nalokunye bese tobaxwayisa kibo sisabatshela ngokubuya kwaJesu ngacabanga ke 2009 kuze kube manje nyalo ngi-2024 so ukuthi 2019 bekuphela 10 years kwendekeni ke nawo ungabala wagcina nini nje kubona ukuthi uve uthi uyenkonzweni ngoba le kulabo 2008 7 6 kuyemuva Nkosi yami ubuke nokugcoka na ubuke emakwaya nabahle bawafaka la bo asidumise nakuphi ubuke lama females tiketi netingubo lebetigqokwa ubone ukuthi i-gospel artist le kwenziwa yini sakukhuluma ke sengiya ngasecedzeni yona lenzaba lena sikwendiwa yini sibukile sahamba sahlola sasho sathi nawubuka indzaba yelivi nebantwana kwendiwa yini ukuthi ukhanzakale ukuthi uboba naka nje ngase kufuna ukuthi sithanda Cimani TV bayakwata phinze futhi nakwendeka ebongathi uthi uvula i-TPN la uyabukela lifilimu ngeke uzubakhanze batela nawo khanzakala ukuthi babukela lamafilimu ncike kuyadutshulwana lapho uyaconcentrate but nje dingabekwa le nto lena bazwana seyibe iminyaka le asibayele nje bantwana siyekini labadzala kuhlala nje kodwa babesibani kungabukela ibhola ngeke umkhanzatele donke le nto nawuthi ibuka kusenkonzweni inkonzo hayi sale siphuma sokwatile uNkulunkulu wasimbulela ukuthi kunema-reactions wena ungacabanga uNkulunkulu ngesekudla nasathane ukuthi athi le nto ibusathane naye le nto uNkulunkulu buka la mtimbeni wakho fundza liphepha utele wacala wavula libhayibheli so yinto lena lokhanzala ukuthi ayivami lokushunyelwa ngibiyelela ngicele khona ukuthi hawu basena sitamukela inceke ubani ite ngembili uve kuhoma libandla ndazi libandla mabo
Kodwa wase wakuva nakuthiwa sidawumukela abana to thandaza nje sithandazele. Asasithandaze futhi noma ngabe khona ukuthi vele bekutiwe utosithandazela tingoti kuthi tingendeki ngeke ulive lihlombe. Then-ke phindze futhi athi uNkulunkulu ngokusifundisa wathi uNkulunkulu uma uyohlabelela as a gospel artist wasinawuceda kuhlabela abantu bathi enko 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 bowadi ukuthi you didn't minister awukahlabeleli. But wasinawuceda kuhlabelela kwathula kwathi du on top of ukuthula kuthi du wabona abantu bafingifingitha nangabe unayo ithishu umbone bowadi ukuthi you have ministered. The choice is yours. Ukwalasho khona umfundisi ukuthi sasenyuka thina sabona sathi sathi protector sathi lento lena siyathi nemali ingangena singatiwa but ngicela ukuyekela nje ngeke ningi-invite no. Laba shaya singisi ngiyawathanda lamagama nami kaningi ngikusho noma ngibhala ngiphosta ngiyasho ngithi the choice is yours. Kwenziwa yini? Sengize ngiyaholeleka ukuthi ngithandaze bese ngiyacela ke le video le ukuthi nabani uyamniketa. Baba ongcwele siyakubonga uNkulunkulu Babe, uNkulunkulu Indvodzana, uNkulunkulu Moya Loyingcwele. Egameni leyise, egameni lendvodzana, egameni laMoya Ngcwele. Wena Nkulunkulu lowayikhona, wena Nkulunkulu lokhona, naNkulunkulu lotaba khona. Nguwe idolo, nguwe namhla, nguwe naphakade. Siphambi kwakho nakulesikhathi Nkosi nanangombukeli umlaydo kusitawufika nini kuye kumbe kusekuseni, kusemini, kusebusuku. Siphambi kwakho Nkosi naye. Nami Nkosi nginganye nabo siyatinikela kuwe sicolele Nkosi. Emathuba Sathane simnikile umhlabelo uthi Sathane simnikile emathuba enhlizweni. Kepha umoya simcimile. Sosivulile emehlo Nkosi ukuthi ngabe vele kwenziwa yini. Lokhu kukhanya lokhu kuphila. Ungathi Nkosi labaningi bebangakugijimele. Siyabona nasetinkonzweni. Siyabonga babe kusicaphelisa. Wena ke Nkosi udume ngekuthi uthatha tinkweleti isihlanu nje uthi multiply. Asithathe achamuka kuphi Nkosi. Ngilenye indzaba lo challenge ngayo ukuthi vele bafunzi bakho nabahlephula lesingwa bese chamuka lesiningi sasichamukapi. Ngoba lena kwakuyilanje nje emfana atiphathele ayethi inkomeni. Kodwa wanela nje ukuthi anikele kuwe Jesu wami kwa multiply. Lisilive lakho kwadla tinkulungwane. Tachamukapi ledingwa. Kuyasisita ke Nkosi ukuthi nanyalo kungasidingwa kuphela. Yonke indvo lelethwe etandleni taJesu. Wena Jesu uyayimultiply. Sibofakazi nathi kuningi lesingabekisa ngakho. Lo sendela kona futhi lo tawuchubeka usendele kona. You are the God of multiplication. Siyabonga Nkosi. Thatha nalomlaydo lo. Umultiply ke Nkosi. Uthole ngilabaningi. Umbusise lo uhambisako. Phinze futhi Nkosi nanangu lokuvako menda athole letinye into letinkulu. Lokuthiwa is the Rhema message, the Rhema word. Siyabonga Nkosi wethembekile. Siyatinikela kwesiphephise Nkosi. Ngoba live lakho lushito futhi vele tinvo leti tisatowendeka. Kodwa sivikele Nkosi nomatendeka emehlo ethu singabasusi kuwe. Siyabonga babe the appetite of your word. Lokuthi nje sibe ngaphi live lakho. Dunyiswa Nkosi. Siyancipha thina siyacela wena ukhulu. Akungabonakali thina kodwa kubonakale wena. Chubeke kube mkhulu wesabeke etukwana ngombukeli. Etuke sive semaswati nemhlaba wonke. Egameni lakho Jesu Kristu. Amen.